Turabasuje tubahaye ikaze tugiye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahari guturuka makuru atandukanye by'umwihariko umutwe wa M23 mu cyerekezo cya Masisi ndetse uganaza Walikale uri kwavansa cyane cyangwa se uri gutera intambwe cyane aho ku mbuga y'urugamba uri guhashya umutwe wa Wazalendo ni ihuriro ribarizwamo imitwe iri ku ruhande rwa FARDC mu kurwanya umutwe wa M23. Nkuko mubibona turi kumwe na Claude umeze ute? Meze neza bwana Ferdinand urakomeye? Ndakomeye meze neza cyane nawe ndizera umeze neza nta kibazo? Meze neza cyane ndashima Imana. Hanyuma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu makuru ari kwaturuka tugiye ku mbuga y'urugamba biravuga ko umutwe wa M23 ukomeje gutera intambwe cyane muri Masisi. Nibyo M23 iri gutera intambwe koko bya bice iri kubyisubiza byose ariko ntabwo twavuga ko ari ibice bishiri gufata ntabwo ari bishyashya ahubwo iri kwisubiza ibyo yari ifite iheruka kwamburwa na FARDC Wazalendo FDLR n'abarundi. Twavuze ko abarundi bari baratanze ramforo muri Masisi bituma M itakaza ibice kugera mu marembo ya Rubaya. Izo nkuru twarazivuze. Ikiri gukora rero iri kubyisubiza kandi nta gitangira nta muntu uri kuyihagarika. Na ramforo z'abarundi zari zazamutse ntacyo ziri gukora. Ramforo z'abandi bakomando bo muri Bull Special Force ntacyo ziri gukora. Wazalendo ibyo bakoze byose ntacyo biri gutanga. Abacancuro ashwida drone z'abaFARDC ntacyo ziri gukora na avance marere. Ku rundi ruhande rero mbere ko tujya no mwayo makuru y'imirwano tugaragaza isuso y'uru rugamba kiteye aho M23 igeze n'uduciri gufata ubona ko agace kakazinga na centre ya Gatoyi twavuga ku binyi ibyabo byarangiye. Tugaruye gato ku kintu bita abagenerali ba Wazalendo. Nicyo naringiye kukubaza kuko biragendana n'iyi mirwano. Abagenerali ba Wazalendo nibatareba neza baraza gushira. Nabonye amakuru nako ni inkuru yavuzwe cyane muri no weekend ko General Mutayomba yishwe. Kwishwa kwa General ni ikintu kidasanzwe ubundi mu gisirikare babivuze ko hari ibintu bidasanzwe byabaye. Nibyo General Mutayomba yarapfuye ibyo turaje tunabivugeho ariko usibye General Mutayomba witwa General Kijingi ngukuriye Special Forces za Wazalendo muri Nord Kivu waririwe ntaraye kandi muzabibona hano. Witwa General Macana waririwe ntaraye. General Delta, General Kagiri uriya mugabo muri Walikale umunyanga bamwita General Guido Shimurayi. Abo bagabo kuko bivugwa ko na General Karayire w'umuhunde uriya wari ukuriye ya PSLS ashobora kuba nawe yarishwe nubwo bitari confirmé neza ariko yarishwe niko biri kuvugwa ku kigero cya 70% General Karayire yarishwe. Ubu hiyongeyeho General Mutayomba twavuga ko ari we mugabo wari ukomeye cyane muri Wazalendo muri Masisi muri iyi minsi. Ni nawe Muzalendo w'umugenerali uheruka kujya Kinshasa avugana n'ubuyobozi bwa Kinshasa bamuha misiyo yo gufata ibice bitandukanye byo muri Masisi harimo na Rubaya. Urumva ko yigereye Kinshasa. Bivugwa ko yabonanye rwose n'abantu ba Kisekedi abonana n'abadepite bakomoka muri za Masisi bamuha amafaranga bamuha intwaro araza Mutayomba bamugira umuyobozi wa Wazalendo nakuriye operation muri Masisi yizeza Kisekedi ko azafata Rubaya kandi agakomeza. Yarakomeye cyane. Ariko Mutayomba yarashwe na drone za M23. Mukanya turaje tubigarukeho. Ariko nakubwiye ko hari gahunda yuko abagenerali ba Wazalendo bagomba kwicwa igihe cyose badashatse gushira intwaro hasi. Kandi M23 kubahitana irabishoboye kuko amakuru yabo ibiyafite aho baherereye ibihafite. Ubu rero twabonye ko haje ikintu bita drone ntago wayicika umuntu agufite amakuru yaho herereye. Drone ntiwayicika. Donc umuntu agufite amakuru aherereye hano. Kukohereza drone nako kanya kandi iryo koranabuhanga bigaragara ko M rifite kubwizo mpamvu niba M ifite amakuru yaho General Guido Shimura yaherereye ikagira amakuru yaho General Kagira herereye ikagira amakuru yaho General Delta herereye Macano n'aba Kijingi bare basigaye niba ifite amakuru yaho baherereye kuko irayafite. Urumva igisigaye ari iki ku makuru dufite rero aba General ba Wazalendo bakomeje gutsimbarara ntibashaka kwemera ko intambara yabananiye ngo bashire intwaro hasi bareke n'imirwano. M rero mu kubaca intege ifite gahunda yo kubahitana bose. Twabivuze ubwo abantu nibambaze ngiye gahunda iteye ubwo babyumva. Aba Wazalendo sije gukubesha Wazalendo bari mu bihe byabo bya nyuma kuko na Kisekedi yatangiye kubaruka. Muri Plaine de Ruzizi twabuze amakuru y'uburyo bangiwe kujya muri biriya bice M yavuyemo ati ni FARDC gusigomba kuhaba. Mwe mugende mwirundire mwizingire Runingu
tunabadezarume. Buriya Sud Kivu hari gahunda yo kudezaruma Wazalendo bahereye ariko hariya muri Plaine de Ruzizi. Wazalendo nabo babyanze, ubu bari kurwana na FARDC muri Plaine de Ruzizi kuva ejo ku cyumweru hari urugamba. bo bisi basubiranyemo. Wazalendo bari kuvuga ati nuko tugambanira ntago twabyemera. Ubwo bari kurasana muratudezaruma gute, muratubuza kuza muri utu duce ko muri Plaine kubera iki? Kandi ni itegeko ryavuye Kinshasa, mubakure mu ibyo bice munabadezaruma. Niba Tshisekedi yatanye kuvuga ati sinshaka Wazalendo hariya muri Plaine de Ruzizi hafi ya ikintu yabikoreye, nagashaka ko begera M23 kugira ngo batazayigabaho ibitero, ariko ukabona ko harimo n'izindi ntego zo kubaca intege kugenda babadezaruma. Uretse tukabona ko na M itaboroheye. Generali Mutayomba yishwe, ariko mwereka ko hari abandi ba generali ba Wazalendo M igomba kwica uko byagenda kose, kandi ibintu abantu bazabibona mu rwego rwo guca intege Wazalendo bo muri Nord Kivu igihe badashaka gushira intwaro hasi. Tugarutse gato kuri affaire ya generali Mutayomba, yarasiwe ku musozi wa Mulema. Nabonye abantu bavuga ngo yarasiwe Ngoluru, ni ku musozi wa Mulema. Uriya musozi ni ingenzi cyane. M ikimara gufata Ruki ishatse gufata uriya musozi wa Mulema kugira ibashe kubona izindi nzira zikomeza zijya Ngoluru, zikomeza mu bindi bice kugera centre ya Katoyi. Ariko uriya musozi uri strategique cyane, ntago M yagombaga gukomeza za Ngoluru Gatoyi itarawukuramo. Hari haje abarundi benshi, abaFARDC benshi bahashinze n'amatranche twarabivuze n'intwaro. M dayisabye urugamba rukomeye kugira bakuremo. Mutayomba rero yari yizi, yari kuyobora urwo rugamba hariya ku musozi wa Mulema. M irabimenya ko ahari, imwohereza drone iramuhitana. Bamujyana hitwa Ntoto biranga, bamujyana Walikale biranga kumuvuza. Walikale baravuga ati tumuhe transfer ajye Beni. Beni yagezeyo nta n'iminota yamaze yahise yitaba Imana, niko amakuru abyerekana. Ariko nkubwira ngo abandi ba generali ba Wazalendo, ba Kigingi, ba Kagiri, ba Delta, ba Macano, ba Gido Shimurayi n'abandi ntavuze kuko ni benshi. Abitwa ba Jean Marie Bonane, abo ngabo nabo batangire kwitegura drone za M23. Kereka bava muri biriya bice bakajya za Kisangani, bakajya he cyangwa se bakajya muri Walikale, kandi ni nacyo M ishakere. Irashaka ko bava muri Masisi bakareka guhungabanya umutekano. Ariko nibaguma kuguma hariya muri Masisi, karaje kababeho. Urumva M23 yari izitera cyane yaho. Irayizereka bana nabo n'abana b'Imasisi. Nasubwambwira ngo General Colonel Nsabimana no muri Kalehe nibyo nyavuka, ariko Kalehe na Masisi burya ntaho bitandukanye. Bari nahafashe mu misi. Nasubwambwira ngo ba General Bodwe, ba General Bodwe Ngaruye, ba General Gaceri n'abanyamasisi. Burya na Makenga bivugwa ko yavukiye Nyanzale muri Rucuru, ariko ababyeyi be bahimukiye bavuye muri Masisi bajya gutura Nyanzale muri Rucuru kera, ariko urumva nabo bakomoka muri Masisi. Bari abakamanda bose ba M23 benshi baturuka muri Masisi na Rucuru, barahazi na bari abarwanyi barahazi neza cyane. So rero tunahingeye kukubaza mu gisirikare, ubundi kujya ku murongo w'imbere ku rugamba, biragoye ko wasanga generali ni umuntu nyine uburi aho ngaho kure mu ndake cyangwa se n'ahandi hantu bari gukontorora urugamba. Rero kumugeraho umuntu kugera ubwo banamuhitana ni ikintu kidasanzwe, umuntu yakumva ko ari nk'ikintu kidasanzwe. Umuntu yabifata nkaho Wazalendo nta ntege ifite hariya, cyangwa se tuvuge ko ari imbaraga nyinshi za M23. Ariko buriya generali na colonel sibenda kuba kimwe. Colonel bari hafi wenda kugera mu cyiciro cya ba generali, ariko burya na abantu begeranye cyane. Uva kuri colonel ese niba M yarigeze gutakaza umukolonel, ariko hariya ku colonel Zayirigura muzi ntiyaguye ku musozi wa Gicwa se. Nonese yari Kano nawe ni umuntu ukomeye. Ariko se kuri colonel ujya kuri mu ntitwabonye ko leta na colonel Ngoma se bamuhitanye. Se yari umuvugizi w'icyama cyose cy'abarwanyi ba M23. Gaceri ntibamuhushije hariya Mushaki, sibyo? Ibyo nyine ntacyo bivuze ngo kuba yari generali. Bari abatipe ba Mutayomba ni n'abantu bagira ubwiyemezi. Bari ni inyesamba nazerega nubwo bavuze muri Wazane ni inyesamba, ntago bajya batinya urugamba bari abagabo. Kuvuga ngo ngarohereza abarwanyi be gusa ba Mutayomba tension, nimuzajye mwumva gutyo nubwo ari ba Wazalendo bamaze igihe barwana banakoranye na za FDLR, bamaje kugira experience y'intambara. Nabo ntabwo babagira cyane, bo bajya ku rugamba bakanariyobora. Ni nkuko abayobozi ba M23 bakamanda ntibajyayo, ba Bodo ntibajya kuri tele. General Bodo ajya kuri tele, Gacera ajya kuri tele akayobora urugamba, Colonel Nsabimana ajya kuri tele akayobora urugamba. Ubwo rero birashoboka ko iyo aruyoboye n'ubwo buryo hari igihe ushaka kumva ngo yapfuye yaguye ku rugamba, ntago bari gitanga. Ese Fred Gisa Rwigema ntiyaguye ku rugamba? Wageze ku rugamba wese kuri Shando Bataya bayaha. Fred Gisa Rwigema ntiyari akuriye RPF yose, yaguye ku rugamba. Ubwo aho wambaza ati ni gute Fred Rwigema
yaguye ku rugamba kandi ari kuri icyama yari yagiye ku mirongo y'urugamba agiye kuyobora urugamba nyine kuko abakamanda baratandukanye hari abakamanda b'abanyabwoba baba bumva ko bayoborera urugamba nko mu birometero 10 ariko hari n'abakamanda batagira ubwoba babibereye imbere kuri tere kuri musozi wa Mulema rero niho bamutsinda ntago wajya imbere mu b'imbere ariko abari hafi aho ngaho nko mu birometero 3-4 so urumva ko nawe ameze nk'uri ku mirongo y'urugamba niko rero General Mutemba byamugendekeye yes. Hanyuma Claude twarimo tugaruka kuri uru rupfu rwa General Mutayomba ndetse nkuko rubivuze n'abandi ba General bita bisa naho nabo bashobora kwibasirwa. Reka turebe muri aka kanya noneho M23 igeze he iri kwerekeza he muri aka kanya kuri axe ya Kazinga. M igeze mu birometero 2 ngo yinjire muri centre ya Kazinga kuko agace ka Karere agace ka Kadahambwa tuduce M iradufite urumva ko kuri axe ya Kazinga buri birometero 2 gusa 2 km kandi nabwo impamvu itasenjera muri centre ya Kazinga twavuze ko iri kurwana bitewe n'umubare w'abasirikare ufite hari igihe ushiramo katamuru nabo bakabanza bakaruhuka cyane cyane ko ubutaka barwanira hari bunini. Ejo ku cyumweru rero M yagiye mu gapoze gato igeze muri mu birometero 2 bya centre ya Kazinga yafasha agace ka Karere na Kadahanwa urumva ko Kazinga isigara giki Kazinga sinzi n'ibiri iri bunararemo bari kuyibona mu mbone za 2 km ni hafi cyane kuko umuntu bumureba imbere yawe hari sinzi niba nibeshe 2 km ni nkeya so abarundi FARDC Wazalendo bashize imbaraga muri Kazinga ngo kugira M23 itayinjiramo ariko ibaza umuntu gukwe mu birometero 40 uramubuza kwavansa mu bindi bibiri bisigaye biragoranye urumva ko irabura 2 km ngo yinjire Kazinga kuri axe ya Gatoyi Ruki yarafashwe twarabivuze mu nkengero za Ruki habaye cleaned M yari clearinze itifata wa musozi wa Mulema irakomeza ifata utundi duce turi hagati aho imajije no kwinjira muri Ngururu na Ngururu yayifasha ngo twavuga ko Gatoyi ari isigaye centre na za Mitimigi ariko dusubiye ubwo hano ni muri groupe ya Ufomana sorry gato abantu banyihanganirirwa ka grippe ariko muri groupe ya Mufunyi Kibabi muri twa duce dukikije Rubaya urumva ko yarahabakuye ubiri kugenda basunika muri bya bice rero baturutsemo ngo twavuga ko agace k'ingenzi gasigaye ni Kazinga na centre ya Gatoyi na za Mitimingi ariko none hari utundi duce twafashwe hagati aho za Ntete zarafashwe za Mashaki zarafashwe za Gasenyi zarafashwe n'uduce twinshi cyane ubwo igisigaye ni Gatoyi na Kazinga ariko nkubwira ko Kazinga bari mu birometero 2 Gatoyi za Ngururu ziba zavuyemo mbere yaho za Mulema zikaba zari zavuyemo Gatoyi ntacyo mbishe usibye ko Gatoyi amakuru avuga ko hari abarundi baje gutanga ramforo bari Gatoyi n'abakomando ba FARDC ngo bazashira imbaraga nyinshi cyane muri centre ya Gatoyi kugira idafatwa na M n'ubu ngubu bararekereje ariko se ikibazo ni kimwe ubundi guprotectinga gace ntago ari byiza ko cyangwa se kurinda umujyi centre ntago urindira muri iyo centre cyangwa mu mujyi imbere ahubwo urindire nko mu birometero 10-20 kuko aduyi nakugerana mu mujyi biba byakurangiranye ahubwo wowe murindire muri 10 km cyangwa 20 km ari ushinga kumubuza kuwinjira bigaragara rero ko ngo birundiye muri Gatoyi ngo barayirinze kandi M23 mu nzira zerekeza Gatoyi iri gukubita yihuta cyane ahubwo bongera ngo bintu bagakwiye gushira imbaraga gusa naho baba babikoze izo mbaraga baba bazishizemo ati M tuyifungire wenda mu birometero 20 hafi na Gatoyi cyangwa 10 ariko ntago bikunda rero nakubwiye ko hejuru ya Bwana hejuru ya sete yabari Bwana yes ndiko bihagaze muri Masisi n'urwo rugamba ariko noneho urundi rugamba urakona ko FARDC yabonye ko kuri axe ya Kazinga imerewe nabi no kuri axe ya Gatoyi imerewe nabi itizana ndima irateye gute reka tubafungure indi mirwano mu kindi cyerekezo noneho ubwo bari kwavansa bajya Kazinga bajya na Gatoyi nibumva tubagabye ibitera handi hantu h'ingenzi barahita bacanganyikirwa baragabanya n'imbaraga hano ni muri urwo rwego rero ejo bagabye ibitera hitwa Kibati ni muri groupe ya Rubereki na gace kari muri territoire ya Walikale ariko kurugabana na territoire ya Masisi bagabye ibitero bikomeye n'intwaro zikomeye ariko ntago babashe gufata Kabati kandi ifatanya na Gashebere ya Macumbi duce turi muri groupe ya Rubereki territoire ya Walikale ariko kurugabana na territoire ya Masisi bongera bagaba ibitera hitwa Buhimba n'ubu babyutse babihagaba Buhimba na gacego kari muri Walikale ariko nako gakora kuri Masisi neza urumva nabo bahagabye ibitero urumva ni mu rwego rwo kugira ngo barebe uburyo abarwanyi ba M bari kwihuta kuri axe ya Kazinga na Gatoyi babajijisha ati ko tugabwe ibindi bitero kuri izi axe z'ingenzi twagabanyije umuvuduko hano tukaramforsa hari ariko ntibikunda uyu munsi mu gitondo rero bagire gutya bashake gufunga umuhanda uva Nyabyondo ujya Gashebere ya Macumbi
Kibati. Kubera iki rero bari bagamije kuwufunga? Ahitwa Kubatwa niho bawufungiye, bagabye igitero pe baranawufunga. Gukatinga forces za M23 bakazikatinga. Kuko hari forces za M23 ziri Kibati, ziri Gasheberi. Baba bari kubazenguruka ubwo se? Oya niho gushaka kubacamo kabiri. Nyine kuba doke bakagira bamwe ba ari forces za M23 ziri Kibati na Gasheberi y'amacumbi. Ariko kugira ugere Gasheberi amacumbi na Kibati uturutse Nyabyondo muri Masisi. Nyabyondo twavuga ko ari nk'ibirometero 20 na centre ya Masisi. Uturutse Nyabyondo rero hari umuhanda ugenda ukazagera Gasheberi amacumbi na Kibati. Kandi uwo muhanda uragenzurwa na M, ndetse abarwanyi ba M bamwe bari iyo za Nyabyondo n'ibindi bice, abandi bakaba Gasheberi amacumbi na Kibati. Kuza kuwufungiramo hagati rero kukabatwa bisobanuye ko abarwanyi ba M23 bari Gasheberi amacumbi na Kibati urabu batandukanyije n'abari Nyabyondo. Communication urabukatinze nyine icyo bita gukatinga. Yes. Bagumiye ngiyo bamwe bahere hagati ku buryo nta ramforo zava Nyabyondo zijya Kibati. Nta muvuma z'abarwanyi ba M zava Nyabyondo zijya Kibati cyangwa Gasheberi. Bari bawufungira ahitwa Kubatwa mu gitondo cy'uyu munsi kuwa mbere, itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu. Abanadukurikiye of course ngira ngo batangire ku kwezi kwa gatandatu n'imigisha kuzabahire, ubwo turabibifurije. Kuri Wazalendo bo baje na FARDC bagamije gufunga umuhanda kuri uyu munsi wa mbere w'itariki ya gatandatu. Bawufunze amasaha make, ariko M nayo yarebye iravuga iti tutabakuye hariya muvuma zacu ziva Nyabyondo zijya Kibati na Gasheberi amacumbi zaba zihagaze. Forces zacu kuko baba bakeneye na ravitaillement, ramforo iki. Yes. Kohereza intwaro, kohereza abandi barwanyi, niyo umuntu yakubose n'ibyo kurya by'abasirikare ari bivanya Byondo bikajya Kibati Gasheberi amacumbi. Urumva icyo gihe bakatinzemo muri strategie militaire y'ukatinzemo umuntu mo hagati ukamucamo hagati. Igice kimwe cy'abarwanyi babo bakaguma hirya, ikindi kikaguma hirya, nta watabarundi burya ubu bakoreye bya mfura mbi. Ariko ntago M yabyemeye kuko uyu munsi kwa mbere n'ubundi mu gitondo imirwano yabaye, M itibirukana, umuhanda urongera urafungurwa. Hanyuma Claude, ubundi tubizi ko hashize iminsi haza hamforo ziturutse mu Burundi. Blackwater iri kugerageza kwiyestara neza ngo ikoresha amadrone, ngira ngo iri kwiyestara muri za Beni kugira ngo ibari hishyira command post. Aba basirikare bari kuza gutanga hamforo ndetse n'abandi bari basanzwe bari hehe by'umwereka b'Abarundi muri Masisi? Muri kuri rura ruhembe rwa Masisi. Ubundi bari baje mbere. Cyagiye wabonye ko M bari bayigejeje mu marembo ya Rubaye. N'abakomando ba FARDC na Wazalendo na za FDLR. Abo ni abambere bari baje. Ariko abo bambere bari baje bafite mission yo kugira ngo barebe ko bafasha FARDC na FDLR na Wazalendo gufata Rubaya. Urumva ko icyo ni igikundi cya mbere cy'Abarundi cyavuye Sud Kivu kiza Nord Kivu muri ya gahunda ya Kinshasa yo kwisubiza Rubaya. Kandi bararwanye bagera mu marembo. Ariko nyuma yaho M basubije inyuma, nkuko turi kubibona ibageranye mu marembo ya Kazinga na Gatoyi. Ikindi gikundi undi musada wabo warazamutse kugira ngo bayikumire idakomeza ku avance ifata Gatoyi, ndetse ni nabangombwa bayisubiza inyuma bagere Rubaya. Icyo ni ikindi gikundi cya kabiri kiri muri Masisi, nakubwiye kuri axe ya Gatoyi na za Ngururu, ariko nuko bari gukubitwa na za Kazinga ye naho ngaho bari. Ubu nibo bari guhangana naye mu makuru. Ntago ari bo bonyine, ni kuwa receivers. Abo Barundi barazamutse ariko bari kumwe na Wazalendo n'abakomando muri Bull Special Force, bakaba bari kumwe nanone na za FDLR. Ariko urumva umusada w'Abarundi nawo ni mwinshi. Ubwo Abarundi biyemeje kujya kurwana muri Masisi, ariko still n'ubundi uko bahakubitiwe mbere, kuko n'ubundi Rubayerega nibo bari bayirinze mbere. Emira bakubitira abakuru. Ubu rero bari bagarutse muri uyu mugambi musa wo kwisubiza Rubaya. So ntago biri gukunda, ubwo n'uwo musada wundi bohereje ngo bayikumire cyangwa se bayisubize Rubaya naho nibiri gukunda. Urumva Abarundi ubwo bari kurwanira Sud Kivu bakarwanira na Nord Kivu. Yes. Intambara bayigize yabo. Bayigereje umutima cyane. Ariko tukiri kwa aba general twavuze ku mugabo witwa Mutayomba, ni umujenerali ukomeye cyane muri Nord Kivu. Sud Kivu nawe ari kuvuga undi mujenerali nawe warashwe na drone za M23 muri operato ya Uvira. General Amuri Kutumba w'Umubembe. Bivugwa ko yagiye kuvurizwa Bujumbura bikangwa, ndetse amakuru ndi gukura nuko umurambo we bashobora kuba bawuzanye. Amuri Kutumba. Ariko dukomurusyo n'ingasi nibiri kuvugwa, nanjye nabibonye ko yarasiwe ngo muri operato ya Uvira. Nabibonye kuri social media, ubwo nari bitangaje nkotinga bari kubivuga gutyo. Ariko we urupfu rwe ntago narukonfirm, ni ibivugwa. Ariko ntago ndazani hanukire kuri kamera ngo koko yapfuye. Na makuru nyiri gutohoza, burasi byiza kwihitira kuvuga ngo umuntu yapfuye n'umukamanda nkuriya. Mpamvu Mutayomba tubivuga nuko we twamajije gukonfirm. Ariko kuri Kutumba
biri kuvugwa ku kigero cya donc reka mbe 50-50 50% Yakutumba nawe ari hagati y'urupfu n'umupfumu. Drone za M23 iyi ntambara rero aba bagabo b'abajenerali babazarendo izi drone ziraje muzibone baraje bazibone. Drone nimbi urumva bari no muri gahunda strategy yo guhitana cyane y'abasirikare bakuru. Iyo abasirikare bakuru bahitanwe buriya bica intege n'abandi bantu bari kurwana by'umwereka bari ku murongo w'imbere. Claude, reka tugushimire cyane, urakoze cyane. Mukande subscribe mujye mubona ibiganiro mu buryo bwihuse ndetse munabisangize abandi. Imboni TV, imboni ya rubanda.